tun hnaya interview na a tong tak ngak mai Cristiano Ronaldo a footballer puite po in an ngai san ron chu a khel mek na le ama Ronaldo ngei po in a hmangai klapa asoi Manchester United chuan a contract nei lai ti top sakin an in thathen ta hlol mai FIFA World Cup khel lai club lamin in elna tournament an khel lo lai ania Ronaldo hi Portugal tan Qatara fe chuak mekin heti chung hian English club ro pui hian Cristiano Ronaldo contract hi anti top sakta thawa khovel adeng chuak rang hle he thutluk na omna chan ber chu interviewa athu soiwang kha ania kumsom thum pasari mi hian club le club manager te chu asoi sel chiama za omna le za om lo na thu chena asoi ta ka chuan aka sum lo tu hi lo pe tu lam chuan chhorzui an tum ta lo ani Manchester United thu chuain atar landanin in biak na hun engemaw chen nei ani nuwa in biak remna in kanin thathen ta ani hun ni lai mai manga tha min tho sakna zonga lom thu kan soye ti in Cristiano Ronaldo hi an thla ama le achung te du sakna an hlan thu an tar lang tel bok hei baka hian club manager Erik ten Hag ka kai hroina hnuaya malam hun thlira in lung rual na nen lo tlin na chan ngei theinan ruahman na akal mek thu an tar lang tel bok ani Cristiano Ronaldo hian Manchester United ta hian thlasari dai chau contract nei to in BBC in atar landanin Ronaldo hian kartin pound nuai nga a hloa hei hi India poisa chuan he thu bua sailai hian cheng nuai zali somriat panga singa sangkwa somli paruk le poisa somriat pasari ni in hetiang zat cheng nuai zali somriat panga chuang hi Cristiano Ronaldo hian kartin a hloa kum somthum pasari mi ani to chung hian a hlo hian mibik ani zia atilang chiang viau Cristiano Ronaldo po in thu chua siamin Manchester United nen in biak na kan nei nuwa contract kan nei mek chu ma zo ka ti top kan rem ti ta a Manchester United hi ka hmangaya fans te po ka hmangaya adang lam to don lo engpo ni se chona thar ma chon na hun in her suaka kangaya Manchester United hi season man mek mabak la oma an hlotlin ngei ka du saka hun kal zel tura po ti in Portuguese superstar hian puitling takin club thlana thu atar lang ve bok tuna Cristiano Ronaldo contract an ti top na chan ber interview chungchang kha chu video masalama kan da to a soinon lota ila hetiang ani ta ka chuan Cristiano Ronaldo hi Manchester United tan ain lan na hnung ber chu November ni ruka Aston Villa an ma chon tum kha ani ta der maya World Cup zo nu hun rei lo te a lowin her chuak mai tur classic transfer a po Cristiano Ronaldo hian zalen takin ama do tu club azom theidon ti na anita a Ronaldo hian enge a thlanang Champions League khel phak nge suma vur tam thei nge mun nuam ati na muna khel nge engtin nge club thar azonang khoya nge a khel kan rin le